ijirirenga Itariki ya 21 ukwezi kwa munane 2021 Rubaya Masisi habereye igiterane kinini yewe kinini cy'abagorozi. Kurikirana nawe urebe ibyiza byaje bukibonekamo. Lakini wanaona kufanya kazi ya ivugurura haina maana. Gukora umurimo w'ubutumwa bwa Marika wa gatatu. Kazi ambayo inastahili kufanya kazi ya Marika wa gatatu. Abana bakora umurimo w'ivugurura. Abamarutse ngo baje kwihana. Hapana ambatanisha wa Amen. Amen kabisa. Aba bantu b'Imana, watu wa Mungu hawa. Shukuru. Shukuru. Ngaho mutubabarire abandi mwese muce bugufi kugira ngo abari kubakamira bababone. Wengine wote mchuchumae ili wanao kamata picha waone. Abari kureba bano bantu ni bangahe? Watu ambao wanatazama hawa watu ni wangapi? Abari gukurikirana ni bangahe? 14. Ingahe? 14. Ngo bitanze bavuye mu idini ry'ivugurura n'ubugorozi. Abanyamatoa basitoka kwenye dhehebu la ivugurura. Yego. Ni 10 yabitanze bamanitse. Bihanye nabate nabuno. Ikitaraganya. Haleluya. Abitanze bavuye mu bivugurura. Waliojitoa kitoa kwenye dhehebu la ivugurura. Babaye 11. Ni 11. Ngao nditubakire. Tukaribishe. Imani bahira mu izina rya Yesu. Amena. Kumibare rero kwa hesabu zikomeje kwiyongera. Zinaongezeka. Dore uko imibare ho zigeze. Hesabu ndio hii. Bari babaye 630. Walikuwa takribani 630. Abihanye waliotu ongea mwicumi. Ongezea babaye 646. Bakiri handi mbere abitanze. Yego. Oya muri turagoka. Polisi 4 babaye 650. Wanakuwa 650. Ibande habwe icyubahiro. Jina la Bwana lipewe sifa. Aba bantu bitanze. Hao watu ambao bagiye gupfukama. Watapiga magoti. Abagurekeraho. Reka uriate bavuguruze bararega turekeraho. Ijyari reka ducungura igihe. Tugiye guhamagara mzee Haguma. Tutamuomba mzee Haguma. Aba bantu 650. Watu 650. Kongeraho idini ryari riyobowe na Kadezire. Ni wakadezire wabwiriza kuri radio Kugaya. Haya wakati alipofika Bihambwe watu walimswali, wewe ndiye Kadezire ambaye alikuwa anahubiri kwenye radio Kugaya? Ndavuga ngo ni jewe. Kwa kweli alisema eti ndio ni mimi. Tupiga magoti ili tuombe. Wote wafukame bano bihaji. Pamoja na hawa wafukama bose. Wibuke imihani Imana yatanze mu mesiyano wa noneho imaniza ni shumuriro kubatayizera.